üges bıhıtından tılı eter canlar butun taharachıbıt ol bıhıtına manna üye ıngırar butun köngüllen Bayakova Sardana Ильиничнаны Стручкова Наталья Анатольевнаны Борисов Андрей Афанасьевых Бравина Розалия Иннокентьевнаны Алексеев Анатолий Афанасьевых Ванна Николай Степановых Ким истивете? Николай Степанович Хохту. Билгеннер болакай бу Сардана Ильинична Баякова гуманитарный чинчилер институттарын директордары онна бу хоторутада ахылбыт Россия историческое обществотын сакайраны халатын председателе талылыбыта. Стручкова Наталья Анатольевна бу исторический факультет бигети Котугулу Илинги Федеральный университет декана. Андрей Афанасьевич Борисов бу биге Союз Португал Карамагнагитан Антоний Николаевич Алексеевтин өйеспүт көмөлһөр үлелһөр кихибит болар. Историческая наука доктора. Бравина Розалия Иннокентьевна там бу кихи барытабилери болу улахан ученый-быт история билимин доктора профессор. Онна Алексеев Анатолий Афанасьевич бар да келеликту. Очона кине хатан калбете да. Сөп, очона бола кем битехек болана Николаев Николай Степанович. Наука кандидата. Бар бите ха. Онна бу үйрүлөк өрөгөйдөк түгеннен манна сынага ыңыракпытын багарабыт архипов Никита Жеве. Бу тесиргар олар соготок наука доктора. Ол кийбите каяндан ытыктыякпытын нады. Кратык та бола тыл этитен Ханатын исияптын нада бу ытык жааспытыттар. Быйылгы конференцияга барыта агылытынан 9-2 тыл этехене оны доклад агылдыкта балача улахан нада бу биһиге үлебетигер камнаспытер сүрдә улахан камсахан болан сылайы бу биһиге үстөгүл мустабыт онда бәбәбеден кәпсәтиһән быһарсан оны үлебетен камнаспытын халгыр бытыгар сүрдә улахан терәк болар. Мен болана бу кылгастык кирител быһытнан әтекпен багарабын. Бу амбаста бу манны кына кайын аспыт бу сыл быйылгы хылбыт аспыт сылга вона быйылгы сылга биһиге историктар вона краеведтар кәкәбетер улахан тамбиллер хөтүктер тагасылар ол курдук биллиле ученый общественный деятель Игорь Спиридонович Шишигин олоктон тората вона бу биһиге краеведтар бут билүттен Савинова Клара Егоровна те правление члене вона Аксаков Анатолий Сафронович те билүттен те биһиге тәвлеле һәр биллер жанны бардылар. Кинилер сырдык аттарын сөйепдер туран 1 минутта кәрестә кайын. Бахалысталыр кайын. Бу манна регламент денеттәкә әгәрдә тыллар 10 минуте болоктары ким кайдак этеринен оны докладтары сүрбеле минуте ден буланна быппыт. Хәп бу ким Анатолий Алексеев кәлбәтәгәнән бир доклады бу Никита Девичтен көрдө юкпыт. Кини әм бәлә булайды Никита Девич. Сәбәһә. Так. Те онан боланы бу үлебетигер киребит. Мен бу кылгастык юспут хыллага үлетиттен кыратык билихиннерем. Ононтон ордугун хасын манна тебебит төгүрүк остоллубут обстай мунья ытабыт онда хидари кепсети хекпит. Аспыт сыллака иккис конференция кенеттен
киниге белемнәһенә бүтән бу ыйга типография бәрелә ыйгар таксара боло бастакы конференцияда кинигә таксыбыта итиннә агаяк бута бары үлләсенең быпыт агаяк манна халбын итиннә атыга дигән агаллы моны интерьерге җаннар ылы хатынсә икки сулакан сономут бу союз бут быел ите Илдар хан гранынылла ол гранын ите иккис бу конференция кинигә таксыга оны таханан ите сайт оңголла хаҗар бу союз кенде онна бир улахан үчүгө сонун муттен бу грант быһытынан тыттан келер жоннор бут верите проекттарын төлөбүрүн кыллык курдук болла денден да улахан эппен кена мата кеерден төлөһат яппыт биринити онны манык макатын орохтаппыт хеп онна бу национальный архивы тип Петр Васильевич Урмянцевы Наталья Степановна кытта кепсети хемет сөбүләң төһөристебит ол сөбүләһи быһытынан бу краю веритачылар уны бихи союзлар бар жаннар кинискеләх боллактарына архивка копиялан ул бу документларын беһәм бирһәннә чепчетини төһәрсәбиттен кинләр сөбүләстиләр онна ол сөбүләһи быһытынан бәгаһә бу бихи краеветтер хүрбәчә киһи бараннар семинарга хырыттылар кинләргә кайдак архивы теледири архив документлар кайда каралыһа талларын иңенен биле барытын көрдөрән хүрдә шей үләни оңордулар хәп аны таханан болана бу культура министерствотон онна музейдерге текепсети төмүгүнен эме киниске бу край вердачлар союздарын кинискеден көрдөрдөктөн бу Ярославская атна музейге Оюнуская атна музейге онате фольклор онна ыры музейгар боско хедияктарын септенети узе кумакы калбите эссе этер болака бу кахытынан онна телевидениенен радионан хин балача таксан краеветтер бу хырыттанар дут таргаттылар бу үлебин камнасынын билихиннер дебит онна бу бастатан туран саха национальный кадр компания радио журналистер бебит краевет путыгар Валентина Дмитриевна Петрова улахан макталбытын билебит кинем анда бәйтә келән олорор аны турама бу ГТРК саха Киренский Иннокентий Тимофеевич кеме улахан макталбытын билебит яхтын бар бу бейинге тәүләләр журналистлар дәхүләне үттеләр аны таханы бу ким каһка тахартыбыт онан хин бу бәйбит үлебитен хырдатан онна бу краеветтер бутын Джон киен араган тахарыга үлебитен күйүрдән баран хәбит салгы бу келесилге маныкылгасыгаттака союху бөгөргө түбүлетигер болгонтон урукпут ол туһунан хасын те кепсетини опсай муньяка бахарыппыт билгентен бу мен кылгастык союз үлетин туһунан кепсен төмүктүм хеп оннан бу билген сүрүн үлебитигер кирияппет аны бастаканнан тылы беребин көңүлләң гадда тылетергер Баякова Сардана Ильинична бу гуманитарный чинчилер институттары оны котугу агаяк санак народтар кыгалгаларын институтун директорыгер оны бу Россия историческое обществотын хакайна салатын председателиге мактар ытыктабылла историктер онна краеветтер түмсүтүн чилеттере хегени ититиги стиңник бүгүн арыллыбы түһүс конференциягатынан эгаддалибин. Уважаемые участники третьей ежегодной конференции, разрешите поздравить вас от имени Головного академического института с началом работы, с очередной встречей единомышленников, любителей, пропагандистов и исследователей истории. Ну, думаю, что трудно переоценить значение вашей работы, особенно в настоящее время, в настоящих условиях, когда историческая память, формирование исторического сознания становится одним из важнейших направлений государственной политики России, потому что именно с историей, с той огромной работой, которую вы проводите у себя в районах, на слегах, городах, селах, связано сохранение наших
духовно-нравственных ценностей, формирование исторической памяти и значит, то, что сейчас особенно важно в современных условиях, это создание правдивой истории наших регионов. Но мы, историки, ученые, очень высоко ценим работу краеведов, потому что, бесспорно, мы с вами все являемся двумя крыльями, скажем так, одного большого дела. Если мы, историки, для нас важно, конечно же, это изучение процессов, закономерностей, особенностей исторического развития нашего региона, то вот кропотливая ежедневная работа по сбору фактов, событий, уточнению важнейших дат, создание истории малой родины, локальной истории, персональной истории, конечно же, в этом огромный вклад наших краеведов. И наша республика всегда гордилась и гордится тем, что у нас это движение, начиная с 20-х годов прошлого века, очень активное и, наверное, одно из самых таких развитых из всех российских регионов. Ну, как уже сказал, Владимир Николаевич представил, буквально 10 дней назад у нас создано отделение Российского исторического общества, и, наверное, это тоже станет одним из таких факторов, по которому изучение истории, развитие истории в нашей республике поднимется на более высокую ступень. Ну, эта организация в основном состоит из других организаций, то есть юридические организации входят, есть также личное членство. Поэтому я уже сразу обращаюсь с призывом вступить в Союзу историков и краеведов Республики Саха-Якутия таким коллективным членом в Якутское в отделение Ассоциации Российского исторического общества в Республике Саха-Якутия. Ну, это даст, кстати, во-первых, имеет большие перспективы и даст определенные возможности, потому что Российское историческое общество обладает рядом таких вот преимуществ именно в финансовом отношении. У них есть, во-первых, фонд «История Отечества», а также другие программы, которые финансируют. Во-первых, работа по популяризации истории, можно книги печатать, проведение конференций. Также у них есть отдельные программы, которые направлены на поддержку учителей истории и преподавания истории. Поэтому призываю вступить и уже на сайте находить необходимую информацию. Но там особенность, конечно, что нужно вот это все проходить через региональное отделение. Ну, кроме того, считаю, что у вашего союза есть очень большой потенциал. Ну, уже 3-й год проходит конференция, и замечательно, что здесь вы апробируете свои многолетние наработки, может быть, новые какие-то находки. Но мне кажется, что в Улусах можно было бы эту работу усилить и работать, скажем так, в тандеме, может быть, с нашим институтом. Ну, я бы назвала, например, некоторые направления, которые, на наш взгляд, историков очень важны. Ну, в принципе, вот немного ознакомилась с программой. В принципе, там традиционные направления, которыми много лет занимаются краеведы. Но я хотела бы обратить внимание на то, что уже сейчас многие события периода советской истории становятся историей, а данных нет. Ну, например, в этом году широко отмечалось 50-летие освоения БАМ. У нас, к сожалению, в республике никаких мероприятий не проведено, потому что практически нет исследований в этой области. Между тем, наверняка живы участники этих событий. Можно было бы собрать воспоминания. Ну, или же другие события, тоже недавнего советского прошлого. Например, освоение Целины тоже. Послевоенные события, многие моменты повседневной истории. Все это очень важно и для нас, историков, и для, думаю, в целом, для сохранения исторической памяти. Очень важный вклад могли бы внести краеведы
Программа, которую начинает наш институт, это связано с сохранением и составлением атласа сакральных мест республики. Сейчас вот мы развернули работы в 3 улусах, это Оленёкский, Мирнинский и Сунтарский, но бесспорно этот атлас должен охватить все районы. Вот здесь, конечно, мы рассчитываем на очень большую помощь краеведов с мест. Ну и, наконец, я бы хотела напомнить, что в следующем году вся наша страна будет отмечать очень большое событие. Это 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Вот хотелось бы обратить внимание, может быть, даже следующую конференцию вашу посвятить, вот провести такой тематической. Здесь вот есть такие лакуны, да, проблемы. Прежде всего, это связано с демографической историей. До сих пор, например, у нас нет точного числа погибших и наших потерь в годы Великой Отечественной войны. А здесь есть хорошие примеры. Вот, например, Намский улус полностью восстановил имена всех своих участников войны, потому что не все вошли в книгу «Память». Она создавалась по материалам архива Министерства обороны. Ну и то, что в последние годы создавались, это в основном поставлено на то, что, поставлено так, что вот эти вот всякие память народа и так далее, это в основном родственники, потомки. Поэтому, например, было бы, мне кажется, очень важно, если бы в каждом районе восстановили бы полностью списки всех участников Великой Отечественной войны. Я вот приведу такой пример, что, например, у нас до сих пор нет точного данного у якутян участников советско-японской войны. Вот если участники Великой Отечественной войны как-то, благодаря тому, что в свое время вот книга памяти издавалась и так далее, описаны, то в настоящее время, например, те же участники советско-японской войны, таких вот полных списков еще нет. Вот здесь я тоже хотела бы обратиться к вам с просьбой принять участие. Здесь, конечно, может помочь то, что материалы военкоматов уже переданы в Национальный архив, большинство из них, да, часть хранится в районных архивах, но, к сожалению, не все материалы сохранились. И тоже ваша работа, кропотливая на местах, наверное, тоже помогла бы восстановить все имена всех участников. Ну и кроме того, конечно, наш тыл, мы много пишем, и краеведы пишут о голоде в годы войны, но если взять официальные данные, то нигде не написано, что человек умер от голода. Написано от сердечной недостаточности, там, туберкулез и так далее. Может быть, если бы попробовали поднять вот именно вот какие-то личные воспоминания, эго-документы собрать, то, конечно же, мы могли бы и эту страницу во многом, если не закрыть, то, по крайней мере, приблизиться к исторической памяти. Ну и, наконец, последнее, что я хотела бы сказать. Вот я знаю, что в вашем союзе много моих коллег, историков. Считаю, что здесь они могли бы усилить свою работу, прежде всего в плане методической. Наверное, на конференции они оказывают сейчас экспертную помощь. Но в перерывах между этим можно было бы, наверное, для краеведов проводить какие-то, вот, по примеру Национального архива, методические лекции, занятия и так далее. Здесь, кстати, наш институт, наверное, тоже мог бы оказать помощь. Мы вот разрабатываем сейчас какие-то образовательные программы, в том числе онлайн. Сейчас пока работаем с Министерством образования и науки, чтобы получить возможность выдавать сертификаты. И вот тоже, наверное, когда все это сделаем, если есть желающие, мы можем делать и очно, допустим, в летнее время, для учителей особенно, думаю, это важно, и онлайн какие-то программы. Вот таких у меня конкретно не сколько приветственное выступление, сколько предложения для работы. Думаю, что уже в рабочем порядке потом все это можно будет обсудить. Все. Спасибо. Спасибо, Сардана Ильинична. Билин тылы берега көңілі Наталья Алексеевна Стручкова, исторический факультет деканыга. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники и гости конференции. Мы сегодня рады от имени всего университета, от исторического факультета приветствуем открытие 3-й научно-практической конференции и, конечно, желаем очень хорошей, совместной, плодотворной работы. Но то, что краеведение является сферой
деятельности очень увлеченных людей, и не обязательно с историческим образованием, мы прекрасно это знаем. Самое главное, это, конечно, краеведы, в первую очередь, настоящие патриоты Родины. Они знатоки культурных и природных ценностей, исторического наследия, которые имеются у нас в регионе. Ну, значимость краеведения, конечно, всем известна, но хотелось бы сегодня в начале конференции еще раз обратить ваше внимание на то, что краеведение значимо тем, что оно близко изучает, казалось бы, ну, не такие сильно масштабные, малозаметные, но исторические реалии, исторические факты, которые так необходимы для дальнейшего сохранения и развития историко-культурного наследия, и вообще в целом для развития общества, ну и, конечно, в целом для воспитания нового поколения, которое будет жить в этом регионе, которые приедут в этот регион. Вы знаете, что у нас большие сейчас глобальные, наверное, возрастут и проблемы в связи с тем, что вся Сибирь, вся Якутия сейчас находится в тренде освоения, промышленного освоения, но в то же время и научного освоения, и культурного освоения. Деятельность краеведов становится, мы наблюдаем, конечно, и со стороны, и вообще все общество видит, что она становится все активней и результативней. Именно благодаря работе вашего сообщества в обществе вообще поднимаются вопросы истинной работы, реальной, конкретной работы по сохранению исторических фактов, вот как сейчас Сарданична сказала, все направления. И мы это через призму высшего исторического образования, конечно, воспринимаем и наблюдаем. Но не только наблюдаем. В рамках учебных планов преподавания исторических дисциплин, кроме основной литературы, кроме дополнительной литературы, научной, там, методической и так далее, всегда в рабочих программах дисциплины присутствует литература, которая написана краеведами. Это та литература, которая бьется вот самая настоящая жизнь региона. Но современное состояние краеведения показывает, я это к чему говорю, да, насущную проблему для того, чтобы либо обучать конкретно специалистов-краеведов вообще в рамках подготовки высшего образования, либо, ну, так как я уже сказала, что у краеведов и здесь сидящие не обладают историческим образованием, можно было бы проводить дополнительные образовательные программы, курсы повышения квалификации, и вообще кроме конференций существуют еще очень хорошие методические, конечно, направления, семинары, круглых столов и так далее. Но вы онлайн, да, абсолютно. И вот мы над этим работаем, я бы хотела сейчас немного рассказать об этом направлении. Но начнем с того, что в России вообще проблема подготовки специалистов-краеведов, как вы знаете, наверное, тоже, она стоит довольно остро. Но к нему обращается, ну, мало внимания. Вот только если я скажу, что совсем недавно 4 только образовательных организаций у нас в России занимаются подготовкой конкретно специалистов. Ну, наверное, проблема состоит в том, что у нас же есть реестр профессий. Вообще в целом в этом реестре, наверное, специальности краеведа там ну, определенно нет. Даже когда мы искали в этом реестре профессию историка, в основном мы натыкаемся на профессию педагога, да, в целом, или научного исследователя. И вот в рамках этих двух профессиональных стандартов мы пытаемся работать и внедрять наши образовательные программы. Очень хорошо работает Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет по краеведению. Очень хорошо работает НИУФШ, ну, ему, видимо, положено, да, московский. Хорошо работает РГГУ. Вот. И в этом плане на передовой линии стоит такая специальность, как антропология и этнология. В 2017 году наш университет, исторический факультет, лицензировал это направление. Данная программа у нас, лицензия образовательная, имеется, и уже на этой лицензии мы проводим сетевые международные образовательные программы. Но, видимо, и в этом плане нам бы очень хотелось, не то чтобы хотелось, мы уже начали эту работу, да, здесь сидят мои коллеги, разработку дополнительных компетенций и курсов повышения квалификации именно в направлении краеведения. И хотелось бы вот еще сказать о том, что, ну,
трудность состоит в том, что, видимо, специальность краеведа, она кроме профессиональных знаний по истории, там, по различным как бы фундаментальным направлениям, она требует очень большого личностного отношения. Не умаляя других дисциплин научных, я скажу, что краеведение – это именно выбор судьбы, это выбор образа жизни, это выбор вообще, как сказать, своего дела жизни. И недаром к краеведению подходят люди, которые уже выполнили, как говорится, свой долг перед обществом, получили образование по географии, математике и так далее. А потом вот в конце жизни они понимают, что смысл-то состоит в сохранении именно тех ценностей, которые надо передать новым поколениям. Очень хорошо работают в краеведческой деятельности. Я бы здесь хотела еще раз отметить и поблагодарить. Здесь наверняка в зале они присутствуют. Деятели, которые, сотрудники музеев, библиотек, школьных библиотек, ну и архивисты, безусловно, конечно. И самое главное – это учителя. У нас на историческом факультете половина буквально студентов, даже большая половина, здесь мои бывшие выпускники сидят, они подтвердят, да, это преподаватели, педагоги, учителя истории и обществознания. И в рамках именно их деятельности у нас реализуется учебная дисциплина «Историческое краеведение». Но что касается чистой истории, в кавычках, если мы возьмем, да, то есть бакалаврские программы по истории, то историческое краеведение у нас остается немного в вариативной части, выборной части. Да. Это, ну, для общественности я бы хотела сказать, дело в том, что у нас всего лишь 240 часов за 4 года, чтобы обучить и выдать диплом бакалавра. А в магистратуре, ну, конечно, тоже как бы меньше. И вот в таком ключе, конечно, работать довольно сложно, но у нас есть возможности развития дополнительного образования. И мы тоже хотели бы вас пригласить, обратить внимание на наши сайты, когда мы будем приглашать и набирать слушателей именно на эти образовательные программы. Ну что ж, и, конечно, я думаю, что в рекомендациях научно-практической конференции хотелось бы, чтобы конкретно был поставлен вопрос именно вот эта образовательная часть подготовки краеведов. Ну, на примере, наверное, не знаю, как сказать, университету поставить задачу развития дисциплины исторического краеведения не только для учителей истории и обществознания в рамках исторического факультета, но также для учителей математики, географии, физики, ну и остальных тех программ, которые у нас в университете реализуются. Благодарю. Спасибо за внимание. Спасибо. Эттилер минутинне бу Сардана Ильинична, он Наталья Анатольевна Петрегер бир кыра төгөнгә токтана хакын багарамын. Бу ике тыгынча оды дике хыллака Жокускай төрөттөмөтө 400 сыла болар. Бу 400 сыл устата бу Россия ук котугулу угилени котугулу илен Азияны бардын бу сакаларга Жокускайга тирәгәрән баглабыта. Онан бу биге итинне орол бутун. Россия иннеки порфогым быгытнан оглак булыргаттан иваннате үнүр интервьюлар ба корат мәрәп бите. Биге хакалар манны гидена анья жактапын. Бу Жокускай ук илин кораттарын агалара ден. Очогына эре биге сөкүскә хайдар кыктак булып бут дебите. Хәпте. Ondan ite kayıskaga mesurde kalbağıyla küter bilgin halkılı bereri köngüllän bu Razaliya Inokentiyevna Bravinaga Sakasirin arxeologiyata ekspedisiyalar arayılar diyen tefsiriga. Ona ösetegül hanadamın bu mana bihiga sakalı, nüçalı hayda bara sağanar köngülläner. İki gazarasından tılbutnan diyen ite etepmarın. Дорогие краеведчилер, историктер, мен слайдалақпын. Қолбаңыра бахалысты.
Хая, мен слайдалар кепсибинен. Археологияны иливинен көрдөрбеп болам ди, картинаны көрдөрөбүн. Айдаровна, мен хаман нүкүмлөһүң да тугуна. Де. Ары юотун кадары үйөттүн. Кыстырда. Үйөһөң уоту. Де. Отон бу биге лаборатория бутын көрөгөт. Биге 15 бит. Ол 15 кейттен уана эдерден. Көрдөннәргәр тие хастахтар. Онон механа бар саха археологията кескиллях. Онна иннигиткер эреллях. Следующий слайд, пожалуйста. Ото бу биге де үлебит хамнаспыт. Ото бастан туран хамай хамнаспыт биге госзаказ толробыт. Олата фундаментальный проект Министерства науки и высшего образования. Ол каннеттенде выявление археологических памятников. Он только вот кыгыны хупту веретебит, анализ тыгыбыт, раз институттарга гытабыт. Тоди таканы билеген междисциплинарные исследования. Олата раз физико-химический анализтар, генетический анализтар, антропологический. Олата билеген археология тохты сүрдәк сайдан турар. Девонна беге бир тохпут бу охранная археология дет. Олата тох пар бахака хиргер бар археологический памятниктер туруктарын кетен көрөһөҗөбүт. Онна картоңоробут. Онна де бу тох хаздоговор дет. Эги өйдөх достакыт уже хүрбәтче хил болла. Биге экспедиция жарбытыгар, итана арас анализ оңорор бутугар, биха хатчы бербеттер. Олихим боллана де ити хаздоговор га үлелеммит. Де ити келебит, барабыт, чинчилери ыйтабыт. Слайд следующий. Де бу проекттар бытын көрөгөт. Отан де биха 3 жыл бола проект оңоробут, ити фундаментальный быт. Аны туран ити эттим де экспедиция рационалисттар ден. Онно эми эби хатчылары конкурс пегога кыттабыт. Ол курдук билген нахатчыгай конкурска сахасири науката кыттан үлелихиджер. Это научно-образовательный центр Север ден. Биге онно 2 проектах пыт, 2 темалах пыт, онна жабы ырынып 2 грана. Механа барато хүддән кентаттабын 15 хиллах лабораторияга 2 ырынып проекта механа бар кохагана хоккыдыр. Я. Следующий. Потом бихене древняя эпоха хагаланар тас уеттен палеолит. Маннайте Канада биркемге бихюддан велихиджепт Арктическая Новосибирская острова тие. Олари хуаларага бет. Хуаланага хол тиксиге тиембран островка тиерге. Ити русское географическое общество онно кыттыган хыджыппыт. Онтан келинче бетре бебит коннокпут аннынан диек Канада. Билүге үсүгей бу тасуетері стоянкалар көхіннілер. Бұл тастақ ден, оны аттығыр хордоңнақ ден, оны де бұл бұлырығын сұнтарға бұл бронзовай үйе. Көсті біте бронза памятниктары хақағыргер наға ағыяқтар. Тем более көріңір әйті уникальный находка туақ бронза быхахтекка төбөтө. Следующий слайд, пожалуйста. Вот он же был картографирование, мониторинг ден. Я беги манна хүддагал бак картулели он робот ол курдук бу келинги кемге он үс улус археологическая карта тының ордубут.
Ити колобра намнарга үрүлээх быһыга майгыга. Биһиги намнара кытарын договордан үлэ петратта. Ол картаны туттаран турабыт. Быйыл былырын хаңа жылга ким Прокофья Александра Николаевна туран көрдөрөрө. Бүгүн кини туһунан элбахта кепсиэхпит. Уанна Айдаровна кинней. Вот киннер боланнар бу меңе хаңалас тух археологический памятниктарын электронной базага уганнар российской патенылылар. Ити билигин эмие наука бир хите дене теккахып. Де онна бу манна картон работ былырын дюкускай беккенинне хиле битердибит. Артический улустары электронной базага уктубут. 13 улустан 12 улус. Деманнык бар хепте. 13 улус бар, 12 улус кидде. Эбем бутан тайга бирда археологический памятник хуах. Да археология ити хайдытын көрдөрөр. Белые пятна еще есть у нас. Дюанна быхайын бигити бир наха уникальный багайы. Кахы гордубут мазары махары. Бидеку ола тыгын сиене махара уңуғын. Иккистен кастыбыт. Ити боллана деген бары 33 сыллаққа. Киснафонтов Гавриил Васильевич ити краю эртер музейі кыттатаққан қаспыта. Ол кәннеттен жер нехилиеге киннер бұ махары антропологический реконструкцион рухтарын бағараннар бихеха көрдөспіттері. Оны таққан қастыбыт, қолыбырай түхір бәхейс, 30 сыллаққа. Отақа хүйті бет барысты. Манна ден кістебек кеттеққа музейге экспонат көрдөнді. Не онны соғыйын өлі хыстыбыт. Аңа бір да кырпақың оғы қалдар батақтар 30 сыллаққа. Барытын ылған ылбыттар. Ол ата тугетери, хепте. Гавриил Васильевич Киснафонтов отчолорга да сүрдәқ, тағымнақ, кен көріләқ ученый боларын. Кини Петриге вереммити, Иркутскайга. Оны кинне китары ити кимнях улахан атырбыт антропологтар келин. Герасимовтар ин вереммиттері. Онан кини олу уранкай сақатыгар бары кинигага. Значение антропологических исследований в изучении происхождения уранкай сақади. Көрөрі бұ. Ото олда болдар ити мәне қағылывата. Тоны таққына барыта уанағыз предметі Киснафонтов тақтуттар біттара музейга онтан білеген инген сүтен олақ ағыяқ байы қалбыд. Олонны көрде келенік сабыттар бұғыла. Хәпті бүтір хатандар жабаннық запанка тимәқ ин қалбыд. Вот. Де, следующий слайд. Девоннуттан кулуна тахаддетәңі поселенияларын қағабыт, ордук күске келін бүлüyor йонларға ғырттыбыт, оны тоғырақтар әтебін әпті маннық ден. Маннық дейлері біт, мен істемамын наға сойдым. Бравіне бәті ғынтар, өлген тұра-тұра ғынтарға экспедиция ғыдырды. Қаянанлық болу әпті, государственный бюджетный тірілді. Ити просто тоқ болады. Бу ағаяқылағатадылы борыйонларға хепті. Хақай әддетәңі культурата күстібетіға. Делаға дағана отта еті Парникова егін кенекелергер барды. Бүліге сақалар нұча келбітін кәннеті біттіреді. Де білеген бұ олық туақтар поселения көхінне, оны хамай интуға бұ кәннекі хепті. Kokunu denir bar huntarga mirney tahgar alın bülü. Olanno sebirdek ürektiyen olaq üçgeydik ol körögötti. Üretilene ötök поселения. Ondan bilin ne kemne huntar bülü hakalara hepte. Kener bunu çekeleyen budan initten Олох суйбыттар диен түмік оңырабыт. Де, следующее. Де онна биге
Маннык хепте. Биһиге археологтар бетага яхпыт. Оно ити эдер коллегалар быт. Тон диссертация бары хуруяллар. Бу ким разработкалара? Егор Николаевич Николаев тен үйе бүлүттен түрттәк. Кини диссертацията Тимири ухаран уханы дия. Хепте. Тохтаны хүрдәк әлбәгүләне кини үйе бүлүгө юппыта. Онна бу келин ким лүйтеңе хакалыта лүйтеңе ден. Онна ботама каңаласка оңорду. Онна бу Тимири хостабыт хиддерин булан карта оңорду. Онна самое главное физико-химический спектральный анализ. Үйтан хепте бу Тимири хиринен көрөн хастабын быхарды. Онна просто маннык болбатак эбит хепте. Тимиртен атыннаак болар эбит. Холобра ити хайылдар эбит. Ити ким кине? Быталак кине урут атыга барар эбит. Тохты хүрдән атыга барар эбит. Ону ити бахар быттара маннык. Бу Тимир хага хуак. Хак Тимир хага ден шлак. Олата хастаба чистай. Олин атыга барар эбит. Аны болланы бу көттеннәк Тимире хепте. Туакка үшіге, укулат Тимири ыларга үшіге бит. Нарманнык ыты бұғағы тугу хүгәни оңырырга туханаллар бит. Я, следующий слайд. Мен маны дөчүгедді көдір өкпін бағарабын. Бейге лоғаға яқпыт детім, тарбаққа ағылар, 15 кихи, онтан қахара че, онтан таққа дияққа. Вот. Рахиджер болдақтар еді, онны бей күйіс күдақ хене нада. Оны оқа болла бейге қадда қаджабыт еді. Бұ бейге ончағыл болла, 2 жөппен нехилеген кітта қаңаласқы үлелі бит. Көріңірі бұдыныры. Бұдын аңара 2 жөппен олықтақтыры. Волонтер еді. Бейге бұ 2 жөппенге 9 Тимири ухарар хири булан хепте. Бу департамент охраны памятников историко-культурного наследия учок который аны туран оны ахан өссе кенеге өрөйді. Күрдәк көрдемнерден. Көрдем бу ата тугой бу 2 жөппен киіне. Вот. Onun otan etiyek ol oğuktor bu толтураллар. Бұлыр Тимири ухарар оғықтар. Onun ota krayı öğreticileri me itini öden kebihim. Hepte itinlik John arkeologlarga hüddağ kürgöminen kömülühülleri bit oluqtağıttar diye. Bihi öyle bit, ona gardeli bitere. Следующий слайд. Дәуітті ona kömüler. Тоқтан тірегіне көмейлер көхіннелер, ордық батырдар кеннері, хепті. Бұға оқсан 14-16 стебет, деңе бары еті ортықы туға датировката, деңе бары аллараңыта, олақ аллараңы болар. 12 сеген. Хамай бұлырғы көмей чурапчыға діріңе көсті біті, радиоуглеродная аналиға 10 үйе. 10 үйе. Көрің. Онлаға жаманна тоқтағына олық бұлырғы артефакттар көстелілер. Қолыбыра бұл батыр, көрің, батыр кергелі. Тоға кергелі әқтірі. Мәне батыр ол кергенмәк бұлайды. Бұл бағылықтар, батырдар, дарханнара болуғын өп. Қолыбыра ол итіннік туақ пишатки, перстні. Төттер бар, түргенлергер бар. Академик Крадин келерітті, баға яқынықтағыты. Владивосток история, археология, этнография директоры, академик, оны наға интерегергейті бұл тоқтыры көрім ба. Оны мен әтебіне еқі манны көстерді дейбін. Оқ дейд. Бұл маннайға майгынныр перестенлер Поволжьеға хазарские булгары баллар. Onun
биһиги олох дирин төрүттер бит ким болақтақтырын үсүйре кеханат. Я онтон дальше бу эмен хантирихине көрүңөрө бу маннык хүгелер көхөннүлөр. Топоры чеканы ден. Кыргызстарга бар эте. Туакка Минусинскай культура бар. Онна Алтайга, Кемеровская областка көстөллөр. Олах аяқта көстөллөр. Хеп хеттес тоқсы сүйе. Оны бәлері маннык бахаралдар, археологтар. Сибирь археологтары. Тоғы бұл хүгелер аяқтары. Тоғы дейтәкіне, это было элитное вооружение. Элитное. Дел элитное вооружение, ака херигер манна канам мунан тиен келбитин билер хуак. Бу бире туак тулагы көстөбүтө балдар абетирен ите. Ол бу турар картыската ите абага аммага көстөбүтө. Аны же просто кехесөгөн курдук, ите сумочка, поясная де. Ите бетире өттө олох хетти сүйетеге тува. Ол бихиене Владимировка үдікші. Аны кехи сығуенігін хепті. Ихе әмие нахантрейіне. Урут бұ маннықтарға апшинника переп біте бұ маны. Туақ көстер нар. Тай хатылар әйті. Ягада. Хеп. Онна баттақ. Бихиеға бағалысты. Оғыруа. Онна баттақ. Ола толық торы символической, торы из когонох. Это удивительные находки деханады. Следующий. Бубалана локоюкку Александра Николаевна Каспыта умнастен. Те уанаксы сүйене. Это я бияха француздар келен. Ой, мен нахойдатым, да? Француздар келен. Евлялявиттерин билан кинер этеллер 18 век. Это золотой век якутской культуры. Тогда это хана билиде кытайдарын рынактара аллалар. Кытай табара болна. Көрүң бу бире түнен. Бу маннык көмүлөр. Хепте бу хоро бу маннык устатынан урахын. Ити Монголияга көстөр. Хеп хуннуские погребения. Хеп ол биехати бар. Күйеуін күрді. Аны тұран жол Кытайғы табардары ол бар. Дауыр қамса. Тоғы дауыр білдерін бірағет. Это дауры. Даурская, блин, Кытайғы олырыр. Дауры. Даурдар ите таатта алдан үккардығар. Урытолар бұттара далги хабар. Хеп. Онна бұ туақ түйет. Үрін көміз инне. Штука. Онна көріңір ол бірге хәчіп чура. Золотое шитье. Это 18 век. Хақаларын ете күрдік олық. Тоқты хүрді қәпті. Үшігеyi керені барытын олық разы түхерен ұлалар. Эстетический вкус текка. Онна бұлырын бұлбұттара батас уга рептилия трите. Он только вот ханна Китай южно-восточный ете, да? Ханна говоря Китайду, Таиланду, крокодила, келен. Хака батагар ол туах болагадер. Следующий, пожалуйста. Бу Никита Деевич Аркипов материалдар. Это барайне питимди. Биги олох урукку археологическое наследие, эми олох иска түхербеппит. Бу өлөн музейгер билген хытар, оны биге атагар туруран Никита Девичтин биге каста статья хүрдү бут улахан научный журналдарга. Бу нахачыгейди. Музейге хытарнар бу манна кейге атаккара. Бу хытырата аспетне делегайти Сарданы Ильиничне кепсана хадда өлөнгө барахырттылар. Виктор Михайлович Дьяконов тиен койка святилище. 600 предметин бир неделю стата түйнері күннері утуйбакка описан урбут. Она Никита Деевич эн наследиен, эн археология оңыр бутун қалбат. Кенеха туспытын тағын эхайын. Да, следующий слайд.
Hep. Девонна бу нахан трихине көмү эми Александра Николаевна Прокопьева. Туга миннаре тебет археологтар булчук курдуктар как раз республика билген булчут күнүн белити туралдар хепта. Баянайда онно көннөрү ден археологтар балдар. Александра Николаевна ja баянайда археолог кини миңа хаңаласка бу оюн көмүтүн булбута. Hep tangastın hiter. Bu olaq редко көстер. Ото итеже ол өлөнө караңаска көстерлер. Онтан манна 6-15 жыллахы көсте күйнеп чырпчыгы болан тұра. Ол таңағын краеведческий музейға тұттар бұта хатаан қараллы баққа хепті. Аджанан қал бұта. Ол үйінде бейге бұл батча көсті өті Грабарь атынан ити Московской реставрационный центрге итті бет. Бұл төтені көрің әрі жақтары жаққа. Бұл андайдыға атыр бұт Нина Полосмак Тейстерге болу ити Монголияға көстебет Хунские, Улинские, Ноуинула курганнарын көбердері Эрмитажқа тұрады білген. Ол оны реставрациялавды үшөнай. Кені білген бейге ойымыттыңын реставрациялы жер. Вот. Онан да ити хаха культуратгар биреме улахан тоқ болды. Ити не көріңері талдара өттін. Бұ кейбетін антропологиятын бірітін өретті бет. Бүгін ағалбатым құттанан Александра Николаевна реконструкцияң тұрбыты портретін тоқты хүддақ кіргібай бәке хүдбәді хастақ. Улахан хүсеттон алтта сантиметр. Она медика клиническая экспертиза Ол онно шейный позвонок оказывается маннык хыстан кини елдеребит. Ким мерледи? Ола атайды көрөгөт. Оюн шаманская болезнь. Мейтер гияр галлюцинации оннук маннык. Онан бу олох впервые была в науке доказано. Дальше радиоуглеродной, дальше и тиксыбын. Будет антропология. Нос программа Эми Александра Николаевна Манахалаянитар. Беги нахачугай костной коллекция лахпыт. Хеттончакай. Олигер он үс өлөн. Canavarlar arasından çeyrep, onu ideki ekspedisiyeden kinige vermin, 12 çeyrep demin, birin kanakından diye anneme oldu bütün ulkanlık. Dine bara 12 bağlılar. Вот. Ya onu ite görün, orta tugar. Restavrasyon ottardı bu. Bülü, suntar, kükey. Tohta hürdağın tugu oğullar, antropologlar. Bu Moskva, Институт антропологии и этнологии, каленулелетелер, бахас апрель таныла, вот, олар боллан этелер хепте. Бу бихе махайс 10 түрдү суеттен коллекция боллади. Этелер хахалар тистеришге эбет. Бир такар ессуах. Билген ота хакара болладана бары тиспит хуа. Ити бире. Аны иккихинен боллана антропологический олақ атын жүхінне әкеткен. Ордук бу мантан хөктөлер. Көрің бу сұнтардарын ары әтейтелер бағынайдыңлар де. Бу манна туақ бар. Древний европеодный компания. Бу жоннор бут олақ бұлыргыттан оғыру Сибиттен, өтер западный Сибиттен İdekil bakanların ıhtıbak köycanlar. Bu tura. Aslı kekimere görün barım bir de. O ukat tura diyorsun. Emiyor bet ulakan ki. Tuah süsa honca. Вот. Следующий. Ага. Да бегем аннык bu таблица ngırıbıt hepte. Dige bara bilgin barıta. Tüsüşe kökümü. Даже бағавылы. Түйсіші көкімі оны қолабыра жеңе бар электронный базаға манны коңыр бүкке. Бұл реконструкциялара, жүхінлері
антропологтар оңыроллар. Сәп, қолывыра бігеға бұл үс арас тип бар. Бассакыта ити туақ, Центрально-Азиатскай, бұл әме бағанайдыңа қаннақ, әргеләқ кіне, гаплотип генетическай, кіне әллей қаны. Бегі бұлырын ұлақан кінеге тағарбып, генетиктары кітары. Сүйіс көрдің алтта саха көмүйтін данная келбейді. Бұл еккіз Атласовскай один ден кейі, еті туақа көсті біті. Маннадекускайга, ботанической садка. Бұл кейі біт олық дүйінінен ордық анығы бүрәттерге оны монголларға майгынныр. Гаплотип омығой. Оны да бұл жақтар қоро гаплотип. Более байкальский тип, олата тоңсту қаннақ. Яға қалар гет бывалар, бұл мантан бейі бұқуан, үс сақа төріуға болан олыра бұд. Дальше. Тамана аряққа, дальше. Бүтті бүт. Болқамтаға тейін мақта. Күнді доғаттар бұл бейге бір күйбетер өсеті өл мақтанан Ыдыспытын тағыны қайын Розалия Кентьевна Норопот историятын үйретіге сүрді оғылған қылатын келлері хүлдер. Өсеті өл тағынан бері қайын. Түргенік? Бипті. Эти мен манчару оған көбдағынан жартамытым оны кенеқа қастағылы әппетім. Ол бачаңы дерек ылладик, оны ұлсарығыр әтебін, тоғы дейдіқа бұл елнене икета қағат дебіттері, оны болда мен бұл кенелер алқас атын жонлар уақтара қаспыттыр дейін да қастаған кене икі кенеге хүрейдім, қағырта көрей бұтым, онан болдағаны бұл науқат негер бапыруғы тұрорабын, манчары оңығын деннәғын бұлан да қастаған дейін. Онна икехінен Эти манчару көмілі өсері хайыңа яға дейін хир. Оны мадjağaдар етәлдерінен эти сайыңа яға бұл қаңаластан бар бұт қаңалас жонын родовой қыла бұғата. Қаңаластан эти бордондар біле о әтті сүйе бастайыне болдан онын көсбіттер. Одан эти нүрба хақаларын история табырыта бұл Tomtargıdır, ondan manna arkeologlar bolkumta uğran üleliler bollar elbaq ve proğu bahariyetiler diyeyim. Bu proğu kelin Rozalия Кентьевна ihittin battı ki bahasa kapaladı Nikolay Nikolaevich tabiat. Tak kim bilgin tılı bererge köngüllen Nikolay Stepanovich Nikolayevka. Bu bihigi bir ulaqan Эме ученый бут бу аспыт сыллақа беге история бут иккис туақ союз бут иккис бабасайғы кенегеден тахарыға бирге презентациялаута кенегеден оны те гражданской серии мөкөрдәк бе простыргар ден. Сәпчә Николай Степанович. Күнді край өретәчілер, күнді бір коллегаларым білеген историяға интерес улатты. Ол улатыра бағарылара әлбәқ түріттәддәқ. Онны бірінен маннық бар. Қаннық бағарыр историяны өретерге бұлыр Цицерон генератор әппетінен қаннық бағарыр историк үс сүрін бірінсібі тұтуақтақ. Маңнайғытынан қаннық тағаны сымия хуақ болуақтақ. Иккihinen kırcıgı tolorot yakkanada. Üsühünen barıtın suruyu yakkanada. Kim dağını kaya döttüger kalıyıbıt, kaya döttüneği lağıddar hakastırın tolorbat diyen onluk baharakka üret yakkanada diyen. Bihigi aspıt istoriya bütün barıtın bu toğuğonuz sıllarga dolu Барыта советскай бассавык идеологиятынан оңорон суруй боппот. Ол бұғытынан
Heveske bulağı kömüsketçiler barış üveyder, barı atır bu canlar bu barış üveyder, tuğak dağını sığalara huak, ondan banditler barı botun cavı canlar, heveske bulağı oturı var bıttıra engenden oğudduk bolan, nar kolunları bolan takıbıta. Ondan kendiki atın körüler bağlar ete dağını, hügün anya taksalikler, öyle hem kısamın meğem körüler ben bulurun beketten taharbıtım. Onunla manlık sürün kayıskalar bağlılar. Mangnay gıtınan hamay tödde bolar popuros tığınca 917 laqadılı saqa herger kanlık общественный ekonomический tutul bara den bolar. Bu vapuru elbette yöreppite kimler soruy buttıra ol gınaman saqa historiklerin balkılaçılar ügüster Novosibirsk'a canı Moskvat'tan da kamülühetçiler bağlara keniler barı sabat ühenler ondan manttan buaları bulbata komyan ağalanlar burjasına общество bara değiller. İnyen 1917 laqallı keniler etellerinden saqa kapitalizm saydıvıt промышленная буржуазия бар, промышленный рабочий класс бар, пролетариат бар, engenden bir kalıpka kelder evliler. Özkötün burjuazna общество var bollağına nasyonalizm diyen ideologiya yörek var. Kanlık dağını teorisini yaratan kaddakka kulutta обществоға, феодальное обществоға nasyonalizm soğuk. Ol bazı tüntünlerimin 17 laqalı yörepitim, törüt sığab olan Dağıstan ranglar etilere, Jenger 1917 laqalı saqa eriger patriarkalnay, feodalnay sığınlıqlar sabardan olur buttar. Kapitalizm kostüllere hana kiyenler eldere bit. Ergenge, atıga, onunla bederette henülaga, jabadoy bangındaki tutuga, masker detigerinin tuaqtağıttara bit, ülle bitler. Onluk bollağına saqa hereger nasyonalizm hürbeheslarga köreyer kıyaga hoq. Onluk bollağına Kulakovskaya ne ustroyap, öksökülağının kaydaqta nasyonalist olar kıyaqtıra hoq. Kanlık da onluk halga hoq, baza hoq. İti bile, anek kihinen 17 laqalı saqa hereger elbaq ara sığınaydar olur buttara. Ükse polit sığınaydarı bile bit. Atattıra me bağlara. Me'de kösügel bitler bağlara. Olar üşügeydik. Sığınnahallar ete. Keniler aktıların, huruyuların ağan kaddakka saqaları kanına dağını nasyonalistler diye bittere hoq. Saqalar keliye muhtarı, palyaktarı, evreyleri, nutçaları, kokolları genleri kanına da yüyle türüye hıcıbıttara, oqsa tebe olur buttara, orayga beri hıcıbıttara soğuk. Huaq. İnyen manlık haqalar keliye muhtarı evet arasını muhtar atağastıllar engenliler eteceğin huaq. Anı saqa iti haqana horullu bud literatürotun yörettek kemiye. Bir dağını Kulakovskaya dağını kemiyeqa dağını ja saqalar bu nutçaları siyegin ahuyagın kehetiyeğin jen ıngırı dağını onluk da tuaqsa suaq. Sebep anı sühe daqa sebep olari. Anı bollağına 1917 laqa. Onna 1916 laqa nehlenyeni ağı bol buta bir epister. Çoğunu biri hayım var buta 17 laq. Hürbalta laq bir epis olunuğa kulun tutargı var buta. Bu bir epis botu çügey. Ol kaddırırından saqalar doktor orduk Jakuska okuruk. Altı tığınca
900 серге олар бұттар кыстықтан. 600-900 нәһеленеләк бұн бар. Онна Жакутска көрат, 10 нәһеленеләк, кені тұлатығар 9-10 бәкіра бөләктер баллар әбет. Аны бүлі оқыруға әме ұғылан олар бұд. Ұғылан олар ұтығар үстігінче 300 нәһеленеләк бұн бар. Бұ сақа кыстықтара. Өліқіма генеме бар, алдан оқырық бар. Кенлері хумалан көддіққа маннық тақар. Бұ Жокусқа оқырық қолы бір хәтті түхінші кәріңе, бүлі оқырық үсті түхінші, түйес үйшікады, үйшікады болынша, кенлер қанна дағаны бейден ұчаны күтті 6 бұттыра оқ. Бары чүстай лық сақалар олар олар. Ол ағаны бар нәхлене 9-15 біріғына сақа. Нучавы пота ғияқ. Инен сақа бағар бұтын дәйін нучаны қанна дағыны күнчар ер дағыны үйеғар тәбәр оқсар дәйірі хуақ, онына қанна дағыны маннық 6 ғара хуақ. Ол үдінен 900 сылларға сақалар бары национализмға бұрыйда мұттары. Инен хейдік атын да пақтыр әме балылар, олару бөреме қалғасиян кәпсәбәппін, хейдақ Аллахына төріт национализмға бұрыйдағын төріт олуға хуақ. Аны етемен кәннеке кенігелер бәр өссе бір бапырос өскүйір. Ол бапырос болағына маннық. Гражданская әри ден туғыйды. Кейі бараты өйдір көддік, ол ғыныман бассавықтар советская историография үйретілді бітінен гражданская әри ден бұл бассавықтар халалталарынан, партия халалтатынан, нуча рабочая калаға, пролетариат, жажаңы бағанайдара, буржуазияны, оны помещиктар отыра бар бұттырады. Нұрап бұлағын тұғығар туақтабыттыра, жонна тұрар тұрбат, бары баттамыд, барыта тақсан көміліс бүтәді. Онтығы болағына төріт Россия дөддінен, сақа дәрін ұрытан көддіққа, аналистан көддіққа төріт тұспа болар. Тоғы жетәққа 900 хүрбе вейір еңін олар қалылы, бұл патриархальный, феодальный, Педот Григорий Сапронов термине, әбәтір феодальный, патриархальный тұтыл улары баққа тұрбыда. Өсі Илья Самойлович Гурбиш родовой общество тәдір, кәннеке сыспа болақпына Василий Игнатьевич Федоровчен, әме наука доктора, әме родовой общество ден бұл ағаяқылақалы бігерге тәрәді. Онтан бұл общество анализтан көддіққа, бұл 1900 сылладағы обществоға ол оғын анализтан дөқіне нәхелені әтті бір өнәрі құлақтар ден аттияқ бүтінсі. Әттірі бір өні. Өсі кілнерге бұл әтті бір өні егер тойоттар күтті кейбіттер. Құлақтар ден олаты шүйілерін ақсаны бір кейеқа алты төбәтікістер. Ол кәнеттен аны түйедден бір өмміт орта бағынайды. Орта бағынайға бір кейеқа үстен арый дәлбәқ төбәсі үгітікістер. Жажаңылар дейін түйеден 2 бір өні тағар бұттар. Түйеден 2 бір өн, инне бары өбілі әлілер, кенлерге болағына бір кейеқача үске тейбәт төбәтікістер. Онна батырақтар бағылар, ағыз әбәтір 11 өн. Жа бұжанлар фүйелер ағы яқ. Оны толкуйдан көддіқына дағаны сен сақа қоққытық олар бұд. Bir kehe kız nadatıgar, bir kehe orta kehe. Bir sühünü sir. İdehe gınar ahır halı bıha.
Bir sühünü süske vereman, tuaq bar tühənin nologun, dayın patın barıtın tölür, oddu butular taŋas sap ihit komos tuttar mal atılar. Bir ınaq kayan da bar guluqtaq, törür ınaq, kahaysuğun barıtın ehəngə bispəppin. İnne manlık batanan oluran orokka, kanlık tağını kılassa vay, oqsuğu huğadı. Törüt, kanlık da sağa jonu bataraktara dağını, jajaŋılara dağını, fügelerin topputunan beylerin nehleklerin higer bar, ağa uğun bahalıkların, kinəslerin, çatçinaların kıdıya bar bataktara. Törüt. Hitinlik bollağına gражданский heriga kanlık da sotsialnay törütler huaqtarады, utarsılar huaqtarады. Jonton bolan kalan turabıt, tığınca 900 ballaqqa hayıngıttan repkomlar balasıga gelirler. Kendiler kelbetteringenne Kina Россияны ötükten de продовольственно разверстка den haqalanlar. Jokuskaya haçerga nehliyetin örüs bahıgar boday bağa gütarga wanna Поволжьяға атчықтағын бұл бұтар көмілі әргәден үйәттен жасы паралар түйәлілер, налогтар. Еңін рағына түйәлілер бары төлі күткен. Аны бейені боларын көддік күяқтақ та өл, жадаңы да өл, батырақ та бары тәң хуманы төлі күт. Жайдан бұға болар. Аны өріблүйсігін еттен бодай-бодайкі жанлар ұғылдан көрен қаланлар, Ванда бандитті бараннар, үлеhet үлеті бәп olan, ja хақалар онна үлеға қомыю болар. Ja бұхақ olan тұғынча 200 бейанча сақаны, тұғынча 900 сүлбе bir жылларға онна қомыян еджібіттірі. Бұл сақалар боллағы бары қағайсыва бағылықтара. Үнақтарын көріяқтарын ағытияқтарына да, хайын оттуақтарына да. İnniğinden yeden bolar, kahaysı da ister, canlar da tavalıvattar, küreğim boğar, dezertivstva den, cabaraların tutuakka kayakkanadı. Hiddük öddük, heveske bolas, mağna gibi yemetigar, manlık is politikata, nahakı tanak bolan, norotu öğretir orbuta. Bir ettünen, anı iki sötünen bollağına, Kaya bülütün, hep bülütten tarıttaq, Stepan Vasilyev tenki, hübbe bir Allah'a eder oğuz, erçimnek, çorapçıga takan, battamıttar, üllen itilletçiler, repkomlar, jajanılar, mağnaygı ikkes konferensiyelerini ütar. Ol ağana, arıyda çömçökölü büt, o Yunuskay, onunla baraqap suaq bolan bererler. Manna halbıt triumvirat opa geyip baratın höbliyorlar olurlar. Bu takan ja aydanı tadılar. Jajanılar ehe bolaskıt baydartan ja kıyaqtaqca nottan tuaqtırın baratın tutanıl yaqqanada. Kelinler kölühünden baybıttar. Anı baydarı vallağına ispiyektirler. İspiyektirler. Javonda ispiyektamağın boday boğa, evet arkanlara kıtağına ölürge uytarga jem bolar. İnniğinin bu aydan boğa taxar, tühe süyüskehi bar büte bildibet, olgunman elbekter. Onu prosta kallantan ılbıt, öyünen hananan salaytaran, ja klaslarından ararı bolar. En baygın, kuhağın kehigin, en jajagıgın, üçüge kehigin, heveske ulas eygin höbülür, ol baytan tuğun barıtın buncalı jem bolar. Hiddik ödük olan gradanski heriye ağalanar. Hiti haqalanmıtan kendetten çebiremen bütte bağlaq, öz zamanlık var. Bilegin kırayı öğreticilerge bir hin köccöhü var, onu Vladimir Nikolaevich tuaqqa kellere ver rezolüsiyalar. Heveske bilası hugar, hette hüs baltaki hölbüte kinigelerge kilbüte, bir an sette, bir an ağısıllarga. Ondan tühe ki ürün bolan, bassanis bolan ölbüte belli bet. Onu
хин ағыққа хөп, манна ол уйбай бағыз математика оларыр. Еврейдер, 2 сандойдуға, оны аға дойдыны көміскүсеріге төхі кейел бүтін хин ағын, плюс-минус хүддәк точно ағандар бұхаран тұралдар. Бейгі хатыр саба бараған білек бүтін нада. Историяға білеген білді бітінен кәпсилерінен саба бараған. 2 түхінче 100, 2 түхінче 200 кейел бүті болу дейдер. Саха основну үксе. Аны bir вопрос бар. Бу бастанияға төхекеге күтті бұты әме білді бәді. Сақалар бары күтті бұттыра ден саба бұра қалылар. Хевеске бұла кейден хуақ. Оны Георгий Прокофьевич Башарин хақалары көміскен бұғытын туақтан, еңін рахына әлбәғданына яғалан, үз түхінче, үз бейған кейі хевеске бұлаға ұтаран үріңдерге күттіс бұта ден ұрыяр. Гаврил Георгиевич Макаров ағыз түхінчеға теддір. Жөгөр Алексеев 10 түхінче дейір. 10 түхінче бандит қораңнығы бұғы хақа әрігер. Онтон чекистер bir бағылықтары Исай Львович Карпел ден кейі қабарасайға оларан хұры бұд, ол хұрығар сақалардан 5 түхінче кейі бандит бар дебет. Бұ бандиттар аны сақан әленеті барыты өйірден онны әбискалақ. При поголовной поддержке всего остального населения. И не манты өтін әме бағарда қатабылылар болар. Атын вопростар бағылар, бреме бүтті дейдер. Білеген конфедералистер ден жонлар бағылар әбет. Ол тұғынан үсті өккініге бар. Ол ғынаман әме ұрық сұрылып оланлар сүйхайды білі берәлілер. Қолы бұрманнық. Амосовы, Бараховы, Васильевы үлілереттен үйрен үйірбіттір әңгенден қадды көйді бүт. Кенілер бәлері көйдіған соғыру бар бұттыра. Аны өссе бір бар. Кенілереттен жа сығынтыр Москва болаға сақы әрін бағалықтарынан нан мұтчаларан абыта ден. Кенігенттен Барышев ден кәлбеті, онтан Пепзняк, Степаненко, Масленников. Түгінші 900 үйірбаға сылттан төдің 5 жылға нұтчалар қалай бұттыр маңнайғы бұл аспартийна. Оны болағына сақалар бәйбі көдес бөппіт. Александр Гаврилович Габыша бәйді. Бременный бұстақ бремеға обком әкіртәрі резолюциялара бағылар. Оғыны маманнан ар әмен ұтчаттың бұрыды бұтете жөгөр өсті онлықты харбыттара. Аны болағына бұл бүттім. Бұл бір туаққа кісінапомтысына түмігер түхі кейел бүте білді бәт. Білеген іспейек оңырайды бүт. Оны әл бәқ кенегеға кейл бітіне ағар. Аны болым аннықтақ. Кенлер сұтта матақтара барыларын бейдіге ұлала бірікәс тұғынан үйлері баттырады. Үтарға де. Маны болағына әтәлер әтәде хуытта батақтыра кенде. Маны болағына бәбіт обком партия бюрота көңіл кейстер бәғыт жағайын, бәғыт жүйілләң. Тоға дейтақыны бұжан нұры суыт орта аддаққа кейлері, кейлер тұрыр сулары барыты өптәқ болан тақынсы. Инен қас бейді суыт, бұл кісінапонта бейдейеті өптәқтен агитация болудан құттананнар. Барақаптаннақ бәлірі өбілес біттірі. Ол ғынаман білігінже чекистерні халабыттыра ден болар. Аны чекистер бі болағына ме барыта хокуңға урақылар бұн тағар бұттыра. Сиг ураға бар. Чехеддік, ете тұғынан бұйыл кенеге тақыға фактиеске бәлем. Оныттан түбәстәқітіне авыққыт, онтан ұрыққы кенеге болағына сүйістері тақы бұта ұйығынан бүппіт. Иккістен бәчәтте қадемін бұ жоңға тәхәді бұтымдағаны күхаллы батылар. Жоны қайдақ боларын білбәдім. Мақтал. Николай Степанович Мақтал.
истебеки кодок беге история биле арылуатак үрүң точкалары бәтнеләре әлбәктер, олары арыйга сен бир үләли камсы хиджакпыт. Николай Степанович биле кини бәйтен ханатын жоңго соңнавакка бумандык болу ден көннөрү быһытнан әтерин китте букавары сөбүләргеп болу. Мен бәм тос бәмнә тәхминәте Николай Степановичтин киметей триумвират хуллутуар эме кыра мандык мен биле Широких Полянская хаспыт боламын кини мен аметус поверсиялахпын кини хаметус поверсиялах. Чахетегедик кирдик бүтүн ката кирдик болам триумвират хулунда бу гражданская сериге саканорута буяннады. Чахетик курдуга сө кепсетилер бит биһәнәре бара туруктара. Оны бу ким ите Кристофонтовшина туһунан Николай Степанович кинегетен кетeye кайын, ага кайын бәбитен санабытын сағаланар бутар сүрдәх әме улхан надалах ди ханыгын. Билген тылы халгы берет бу история билген докторгар Никита Девич Архиповка. Никита Девич, пожалуйста. Sur 2 minutes. Эльта. Табылақ, берді жолақтырым. Оран қайсақы жорын олы жола жаннара. Мейін бүгін иделерінен тылы тете оқтағатылар бағар. Тураны мараны хаңаран мәкәшілі әпәлі ауылаттар ұстаныланлар. Мәуіқтері денлер оғынан мати мен жол бар. Мен өрен әтшім әбәнлер отын чулу ола. Кәлбаққа Хата мен тылы тәрческе тегістім ден үйелі қас бар өрбәтақпын өрен тұрабын. Онан чете мен опсайынан ете политическай, политизированный тылы тилері көннері қолғамытағынан істебін. Қағандағаны мен әлбәқ ғылға лекция ақпы кейім болан баран кесеп онтабы настанай геройден аттағатағым. Еті күрдік төбелерінен оғыстарылақ жонлар қаған бағарар төрәбет нұраттырын оған берер жонлар бар әтілер. Тыгыча тоға сүрбәһід лаққа, кені туғама историяның дадыр кейтебеті олар, новая экономическая политика кәлін, хақақы ағыр бұтын кәнна, шүйебе ғаны өтті бұтын кәнна, Россиян үшаныр өті әвәскей бұластекі оқты бұтын кәнна, туақпа гражданская хериге оннар қалчақ, еті туаққа ұлуын үшәрі хүгәртіен баран көй батақ туғын, оны көйәрі жону, хақыныр ұтын ұған берен еті, мен кесіп онтабы, Тыгынчы дағы сүз 37-30 сыллағы репрессияны деріңәппет, опсиян хақаныр отығыр ұлақан тұрғы туақтақ едәні орбұт кейіға кәтекелдеребін. Оны қаңаластар бар болақытына мағалысты үргенің терегіттен еяға әбетар атын ұлыстар әмия етіне хегеме толкойға түйер кетігер өңіребін. Опсайынан сүрақтақ бәлестақ кейіға науканнан жарықтынарға олақ идеальный условия болла білеген. Туақ барын барытын технический херестівеннен ол күддік мен етін еластыр ден кенеген ұр бар. Сүйінен кейіні күтті. Эбәсті әммен еластыр ден кенегені бүтердім, оны жакатехің. От еті хорақ издасысты олар. Кенегені бейгі дұхованы бай бұтын тағаран бараны әтті кенегені берелері. Оннық мен албыңға өктәммәт кейтерей коммерческий айтақ аты хүттірітті оғынер кәден тұрабын. Онан мен о кенегені бұлан тағарым, қатшында бұлуағым. Бәйім да қатшыбын орыс көттіғым. Оны те хүрібік кенегелерін барытын өбілене дата бары тейем хуаға морбаян қалғым демен туақ бар хүрібік кенегелер бін. Барытын еті өйә білі библиотекетін кіргітті барақсаттырын орбуттара ауын хаспар. Олон еті туақтан ұстың бағар. О кенегелері библиотекаға электроны кенеген бар. Кенегелерін бағалар оны бағалыста ағар күтігер. Онна кәндеке хүрібік кенегелер бін ағалым еті. Аранжи желези беги якути ден онна таван тецеллаха улучу талым Маханди Алексеев өвілейгер таван тецеллаха вели родина самобытек педагогический ден брошюра бар оны берме хатылахы хатын мара болахна тылахын ньонтан тыгыча дагы сөз таван бериллаха Россияга очаратта карачы иримтиге мигараны религия видениени хоккын муттараты вакка 30 сылыстата Религия видениени олаты кехаймақ. Хурук бычи өске ағыттын нараттынағы художественный культуратын еген
олата ки хаймах художественная культура тивескабит кеминин бартын хотон ана ушая теизимде предмети хуахмыттара эти билигин чөлүгөр төһөрдүлөр оны бура частан мен төһөтө эппитим тиммитим булуенна мен хайдахта тахтабыты министерствоға хыджан отделларга ол үйөттен оны идикелле на ушая теизим хуахана биттен оны билигин же 30 сылыстатыгар религия ведения олата ки хаймах былыргы культуратын вереп баха калан барандар жоммутун томаңа мунаран барамы дедеричаты дехебилигин килдерен эребит аны очерудный иримтиге мигер осколо отер доскана хаттен улаханна хангадахна эн кулис кайта барбатахна онча хүрбетче 15 гинчен стараптан анден бол бутон том быйыл президент уга хатагыста балаганы манеге күнүттен турут онне технология ден предмети булгучу килдерин дете олата гуманитарная культура Россия кена сүйүнен тыгынча кеhe Этектавлах президент хахан указ тахаран турут тугу Болонский системіне уаққынан уруку классический экзаменационный бәрәдәй келдерін кәтәхе олар публикалақ бұппиге. Олонды бұ исторический наука бәйтін тылын хамаста әтелнәй хүрайын көрдіріқтәқ тегенівін. Онанча бұхигі әхі білілер ол Бурхалей Степанович Макаров тенкеге кәляларыр тұрары. 2 метрдақи бол батақ жоғыс ба көріңнәқи ол кеге дебияға тұр білбәттері біт көрі хатылар. Бурхалей көһүн онно дебу төрүк культураны уанна тугу көребидени уанна историяны улаханнык тыгыннаата онан биһиги үлебеон үлели хитабыт уманна дакалачы дага яганы хинкел битим мамандык муньяктарга жачым уак биремем уак тутухан көрү онан дакалачы дага яктен тиен алалар онне өйүн түни жерлер энтагдойду бар этеңге боллагана олордон эрени жерлер куаан биһи боллагана ме тиен автобуска месте бар моста уран бараннар касыманнын эрен тиени женнер гимназия туттаралар тоон бир хылла хамантан тоом да хатамакка бар бытым төдөн испер докторская комиссарыгын бытым мен бар Алексей Павлович Соколайдыка бир хылныр ынара дойда танан калбыта онон докторская бин ходан барандар аны ханнык таганы ассистенттер ахуакка политический хеден тагыжа тахаран туран каспиттерин кеннемин будойдуттан туга такы вактен ояготтан хаха жактара ишойдыга хаппапола нюча бараксан хатын катер рюкзагын хүрөр ваны хутакалар ваны кини дере болан баран аты хиттен жактары булар ишойдыга хатар хетер кийне ол куддук минемие хутан калбытым ебиттен опуттан максим биттен обуттан ванна егнах академический среданы буламмын ве билибиттен эге миллион да хамнастабык кедин бу жоллох чокускай көрөккетигер төннөмөрү турар огонерт келен турабын мен о дукчанон ол иластар бинде барыгыта таргатыам туакка халын кения болла на хаканар отни исторический жылгатын еген бартын иттим иса хайгыр колониальный системагыт от 3 жыл устатар кайдак курду саханар отни деппитин о бунна тибили подводные повинностен тыгынчаннан оннан тыгынчы хылгыны ламбарандар 5 хылгыга хаканыралар бит оны опсине төлүребит хылгы ырын еген бартын эбин хебиргален анан эти экспедициялар Хагирите Великие Северные экспедиции 1733-1743 годов тен кемигарджа хаханар ватен улаханнык жадаппыттар хебиттар ажаппыттар бит олтугунан мен урдум онна 300 жыл устатыгар ответственный түмен урдум бу улахан духовна хайди хабар батак барбыта боллар хаханар вата 300 жыл устатыгар улуу государствага подданный болаларын төдөрү бирген ирибаттыр ки хуак болуте хатыр хүрбетче биргена ирибаттыр хүргер арки болуте ден ото бу Розалини кентебде бара калды ол Розалини кентебнага төрдөнүс араңа материалын туттар битим бартым бер битим оны 13 материал 13 ки вахны ваганы ме ити ким то гуманитарный чечен институттар бахилкала агалан тиен туттар битим ол оны бир oyun төннүбүдете ол хабилиттен дойдутугар оттан бир oyunu төбөтүн уа бар ваннагата эредебет туактар уактар анан коттал диуак онан көрдөспүтем араталани кентебинени морбаян халлахпына бартын публикуйдар ванна исторический интерпретацияган эннигер архив вендин энди диахурияден көрдөспүтем оны тегеги хури батак боллагана нара аксарын эдердер мен нара да жуттан келен аксар ке мук булуга онан чемен манна ол
кинигане тарқатыяқпыт, ол хигар жети инластар ден кинигамен историктару тары бардым же. Хатаммат кихи болдым әмие. Ол онны мен бүрі хақаларын материальный, духовный культура тыгар. Ордук материальный культура тыгар. Тоңыстар да еларын жанна үчөй тыгырыттым мен. Онно эбенки тылын тө ханнык тыл кирбитен таңа сап ханнык таңны буттарын деген бар тынырыттым онна. Ол онно өссө тоңус саха сылаварын оңордум. Элбақпа тыллағы окенигага бар. Бүгін манна дағыл бұтым. Бүлі хақаларын культура тыгар. Эбенкелер тоңыстар жайылары ден. Оны ол икі дақылаттақпын. Рани железеве екуti ден. Борысуры тінна хытар. Ол ону эге атылahın bahalıstar rani железеве екуti хаңа көрі. Онна иккіс борысурам этинналлара мя атыланар. Туақтен проект возрождения сельскохозяйственного пала в республике в Якутии ден. Ол ратылahın онна олақ жадаңылар кәлән жадаңы бұт. Кәлтәке пека хыстыва таға мәқсеттері бұд онна оңнаттыры бұд детақына орық кенігелер бұд спонсордан берияғым барын екі жадаңы кейі спонсорда бұтым олар бұхи бала бұттара. Оғыдық. Онтонча Россия олихигар Сибир онна кейін азия әддетәңге археологический культуралары менім гуға өріне хыджан өріп бітім. Ол онна же ол хағына айда-қайда жондар бігін өріп біттері біт классический өріқтақ жондар олихигар еті ұлу жонай Қақаске хите Леонид Романович Кызласов тен сүйіс сағын толла. Олынна сүйіс сағын толларығар қақастар памятиктер өдділар. Музей атын еңер біттер кенеға абақаңа қақастар. Олынна хақағырығар мейін болдылар. Оның мен туақ президент онны көрді, провесті бағылығын онны көрді. Өбетер гуманитарный жечейін онны көрді бәйімі қардалатым. Ол туақ мұняқтарын. Оны мәннік детім. Уважаемые члены Совета старейшин, уважаемые представители гуманитарного сообщества России и представители многонационального народа Республики Хакасия дебиппин мелтетен олороннорунна эгадалабиттер бүтүн саханаротыгар хиякытыттан ванна правительство президент аттан эгадалабитем авансаннан онтуун улхан честибин оны устан истилар миреме бары болдар хияка ассыңы билинар дегаду ол памяти хайдагас буттарын инки көрдөрүнө бетем мануктан уктажы оны билесканы жол Россия опсайнан былыргы культураларын интерпретацияга хамай жекте позициялах жоннарити ол өмгу жоннары биттер. Бирактыра дебедете, дөре дебедете, ол иоритилиендер аскызла. Евросентризме мен тыгынча тоғысалтуан әттіғыллақ біттердіған өмгуну. Оны бүттімді. Тоғы тағар бүккені, етік көддер бітерме. Тағари оғыд, оңя тәбін. Онтон жа, ол онны жебір евросентризмден түгүй. Аңардас Европа жоннара кехаймақ культура тігар. Хайнар бүттер әден кені. Ол оннық идеология бара тұрбыта. Жону ұрысқаллатылар еті. Өмгу археологтара. Ол қолы ұры телеендер вайс кызласа беген. Оны мен оны өме ұрысқалларға туақтығын. Ол кызласы болы бар. Өнір бір атын аттабапын. Күрджағы мақсеттері мұннан хақаныр өтіне өскәхіне ден ұрыққыта полковник оғынер. Лекцияғары делақ. Үз томнақ. История Якутии кенигелерден бұрағаттанна кені бұрғы, туаққанадалақ кенеген ұрыдылар дейді. Олейін мен бар атын хүжияна ада болу әте, полковник тоғатегедек критикалері еті историктер. Жоғынна кенегелер ұры бұттар демен мен ол кенегені үмгуы, Москваға үттім, игерлен жедес кызласап теңі. Туақ бар, кызласы болығар. Ол кейжа мияқа батсабының әтті. Хақалар барақсаттар, маңнегі туымын интерергатым дир, айда қайдақ түйшөй кенеген хұрый бүккүтча. Гуманитарнай, образованнай дөжана бүккіт, ордық мінеті көрдіған ден, бұлырғы хақа бойын көмүтін жүктіргатым дир ол. Жағыла көрдіған ден хеттен бұл бұттара, ол бойын көмүтін, олақ бұлырғы бойын дир онна. Үшей бағыты классическа тылынан хұрый бұттар ден ол қайғата. Онын ол аставыной полковник кенегеннен мұрағаттандаран туақта холтата хуға бит, ол мен туғылына бұн, ол классический жонарғына бұлларын өмгу институт археология жонарғына бұлларын ұлына бұн, жоғынна үшей кенегені тахар бұттар,
Оддуга табин магнегі тума ди. Мен бәйім мияқат чуас. Жонан евросентризм жабилеген ете Розалени кентевін отто эмия хорогор быйта түйен быхарар огнама мен массовый материалары көрдірдіғана исторический түмік тақсықтақтибін археолог быхитна 14 яттан олар бұттары біттір оны мен жіктіргейбін тығыталта хүс 30 сыллаққа бойын сақафтен айза қайдақы алтағыл ұстата бүліні бағытта тағаддары кәриян тоңыстырттан Ясаққымы бүкке көрбетаға ол жонлары. Бейреме хақа 200 ақсаннақ ағытын уға бар деребет онна. Осы ол кетіл башыттаға бит. Ивасқа ден хақа ола. Тығынтал 130 сыллаққа. Бейқы өйі білуге хебе-бейе тәріненлер олықсы бұттар. Ол кеге тоғыр бетаға болу ол хақалар бар болдақтары 14-15 үйеттен. Оны мен жіктір кейбін. Оны мен массовый материал таққанын негер етіне. Әтендік түміктері кеге тұттуынан әптен. Малтачете бимин итигдик оннете хахан наруата олохтох наруат манны вескаби дебит ingen ден олту холталага йол келиемук гени мук келби поллагана коган дол итиник самурода мук келби поллагана мин келбиттере була дибин ага устара хаяндаганы булырги миграция историятин билебин орду ити Монголийский империя хагана үлтүкүргүлүттен котан андай дүнөрөттөрө элбакту көпүттөрө онан жети туак аны туран не бу сахафеномена коммунистический режим гана вот эти эллей кенин биле апуатта эллей эти кохонугар бурга булжажилыгар диеңгетер болбатты туактен тоетере эннигер тохогона аньяры барбаты вет сагардар баттаммыты бихары ыстыктары ыллыбыт кыра сахамы он быхыр суалга кидди биттер кыра диактах он несетер олонкону торо оксары либин унабын дир ол бихи классик бит оготтук кемете ол кем агана энне диллерете ол оны минже этеккениге бер элбахты хүрүттүм айнастар деңге оса хафенемена олог историктен өретилияктахтен ити Альбина Аврамовна Гольдман атна аттабаты гитти этеме сесигин иннер бинедерине барбыта сесигин табаримете огынан баран Альбина Гольдман улуу жактар келбите итиген аламмакка барактата кини курдук ити очо тогон тиен миннейге дебурес боготутан миннейге сахалары мунярыгын аллар ден утарылыгы богону көрөн тыгынчаннан хаканы промышленностьке килдер бит гений хака яктара үеске билет ол будой жүттен барен нер меген эппите керес курдук я тойну боемне кете девисен биреме кенигene хори дахана байбыты хүгүн бәяң декени тахариан сахафена менен ретар девите историк харагынан мохайдахта улуу наруат улучулак наруат кыгылытыгынан бир трактора хуак бир машинада хуак амуртан хотуморагадылы туактан инишейттен туакка чукоткагадылы олада 5 миллион квадрат километр ири кехитинатин навутен тухунан хуруяре дебитен мен onu epitim kuda Albina bıra haydar kuda haydaydı diye tağan min onu huriyem bütün hicabın diyetim bu investor denkiniga hakan orada isteyecekse dilgatın yonnol kini min premier büyütene evergin onlar beyge hakan an tuhunan haydaktak bu karamayı eskabe diyen huri bapı pol battı beyge haydara beli omugum suyuga nasyonali siyaskai kriyenga buru doktor diyen onun tu bolla hakan an kuduk bugana anda duhuwa bide maman nasarok kurdu. On tabu bollagana ol kenne kesi mentaliskay wana khalmoroske buruyаны botsebikter bukuyanlar haqawdin ana japuttargar haqanurata burya kere buladi hanewin ikkis qaramay bit hılgı hebilinga dere khana hır ol ınaq bolla bihena nituran tuaq horaqtar ite huriyallar bilbed historikler ınağa behatenna jenigetta tuaqta hebastaqatonan tongon elbedededien ınaq kıra bağaya xotnan tutallar onna ınağı tuaqta taqana beetin ititigar lubutçonu barıtın inçayna xağana hıbataqqa beetin ititigar beetin naqna tuaqta bol baxaturar ondan haqalar eme beelerini tilerinden ere bu sigan jenni tutallar bide komilyogo tutallar ol tün tahideciye iyice temperatürü bir bulaqta ata haqalar utuyan birlet taqtarına olar tünlerinden eme hılıyan qaydağaraça plus temperatura var ol eme kırıcı onun uçalar kalenler
тоңустар таңастарын таңнан каспиттер, хакалар таңастарын таңнан каспиттер. Хакаji etин маңна хербиттер көрөтө тоғыр эден онтон бутчут нюжалар көрөба жен тутту буттар үчбай баай бит бу ити хылыер бит түргөннү вонна туактыр кейтинигер туактырди. Онан чете хака феномена. Аны туранжа эти дагала тахбын бир. Феномен физико-математическое образование в Якутии ден. Когда танкастым педагогика титтен биреме кевескан. Хайдагар этини бар тендирталлары буллар. Философская, историческая, культурологическая түнен. О, физмат хамсахан ден бу хаканар ота. Кенче тагысүс. Автон алтахлаха астакбытты биги вябилдер. Онтон хагаланыта бола тыгыче тагысыз бихан алтахлахтан хагаламмыт. Вябили манегасколатыр Александр Иванович Семенов тен улучшала математик тен. Хака олоро точный наукаларга математика, физика жаурдактар да биттен. Онна бихагастаңалы хыйжар тояна хыйга куддук. Одуруса Петр Поликарпович тен же чагылыңнан учутал барат ол кебен берет. Өссө химия дибин диребит. Онна мунан халбуттар партиялаңын жондары бит. Онна хаканы оннук феноменальный жаурдак нуруаттир херактагы битөлин испидденде бит үтир испидден ойстенке. Алексеев Михаил Древихин албыт. Bir destahtar бар гытту. Эйни критикалабаппен bir destahtar куддук оскола верага хайдыбыт дойдута хокпу деген. Беги хабыллар аяти яхпыт мен канне биттен тиелдер онна. Ынара дойду бар битим канне. Онан эгени жагаддалибин ити эге тардынан ажахайын верага хайынар быкытыгар. Ол онтонагыр бытыгар туах олонна местетигер хабыллар теллер технологический класса харке кайтак булайды. Онтон Алексеев де экспериментнам алтуан салтуан түйетілгі туақ олимпиадаларға жогускайдырал даннары минайдыры кәндері қаланы үйәбіде олары. Бары местені олимпиаданы местетін барытын қомой бұттар онтон де алтуан қаманығы қылағағылар олонны текем Лаврентьев Михаил Алексеевстен кейіні күлгақы дұғына істебік кеттуі. Құранақ херге хеберескер дейнена айбікке түйітче тоғысы алтуан ұллаққа. Правдаган дорогу талантам ден эстатета харбутонно эвеске школага математиканы үйретимелтенерден хурибут бу олох партиянын тугда билиммет кихете ол кихе болан хурьеркини кимде кайбак кихете болан алтуан хыллаха мелтебе так болан мен алтуан бир хыллаха манеге касмана бу котипи пулу би эвеске дедиханибин онан жа эти физика математика хамсан феноменен тухунан билигин бүтем Bütüyorum ben iti beredek verim kehibin olgundan baran alttılığın para diyeksiyana ağretim hasretten kehanga deri ederber. Onun çatuak ege hakalar uranka hakalar ulu nöröput ulu çulak nöröde hibin nöröttırttan hameyin iki könge duhovunay haydi bütünden bihege kultüröp düşsümehinin ınırık tımni da düge cegel bipitinden oyunna hammıtın Улуайни бутнолон қобутун, ұғықпытын, дағаны жагал біпітінен, бейге хеби народтырыттан хамы индеки көнге дұқуына хайды бутнен хайдар народтар, народке көтербе бітін, қытанақтық келдері біпіттен, хана оқсулан астын ден, еті күттік үңірен ардаға теннен, мен кылгас тылетебін бітеребін, меха бәйдия тыл бербәк кейлерігер, бербіккер бірістетілге басқыттан атаққа дірі мақтал Tılların ıtavın, bağı balarım. Tadiyevişka ulağan maqtal, hürde ekepsenen tahardın. Ondan iti hakan orutun tuhunan iti etitan naha sürdək, isqoğunaq, onu bağı barı eme öydüyük butunna da süz sıllağa da balağanğa olar bu put, ondan bilgin bu kanna olar butu, ondan süz sıllan bihi qaydaq bolu putun öse bebit bilbap olaq taqbıt. Ondan öse bihi haydıyvıt innevitigar, onu kurutun bihi otan noroput bulur-bulgatan üşügeyre tüsten kelbit norot bolan sanatından duhuvuna detinden küstaq bolladı. Jeniden turan bu bihi plenarna çaspıt tömüktener, onna bu robuna etillibit kemiger biterdibit, ondan naha Никита Девич опять говорит, бля, он регламент тутухан лелят виден этика. Он бу эхека этикпен барабын бу остолга урок бут бу биһиги үһүс конференция бит резолюцията ден бу манык барайган ордот
Onu hanalar gıtı manne ebi suruyun uanna hasın iti uopsay munyakka uan çastana hıllar uan uopsay munyakka kelen kepsetige hanalar gıtı ebi killeren bu rezolüsyonu taharamban ustunan halgı atın iti strukturaları ingin kıtta ülelehen kiren barıyakpıt. Uanna pitkodu iti bu manna seksiyeler barı manna bir seksiye manna bolar uannağalar barı iti tağıstıgıt tağını körderen bir yektere ekspertler bağlılar itikim barı nauka ülehettere edere olar da bağlılar hasta jınlar bağlılar ondan bu barı giden bilgin kelbikitinden ösüdegül konferensiyebit ahıldıbıtından ösüdegül ağadalibin onna sitihilak üleni bağarabın bu konferensiyeti mögünen emiye ekspertler bıharanlar kinigeviten ühüs kinigeviten oğran taharikbıt Bastaki konferensiyeten nete agayak kiniga kalbıtın agalbıtım onu atılahar bukan atılaharın ikkis kiniga tuhunan hassın tuğqa uapsa munyaka sitihiyakpet. Sitihila olani bağırabıt.